dari Polo itu ada ini kabansi di meeting apa kali fungsi pembimbing dan apa sekali ilmu jadi ilmu pembimbing masih tak tahu tapi ilmu ini Lapanti Siniwa dari dalam komisi kami berkasih pimpinan kita seperti itu dan musim bulan Juli kami mengulas sebagai bulan komisi sejarah Siniwa lagi di akhir di komisi dan juga itu kaitan belum bersesuai kaitan kursi dan kaitan goyang pisau kaitan hina roti kaitan banyak roti Pini laki tarik ingkorasil kebani adun tuani lo pini ani dak sancho mame pen kebang atum rong kitong jeng toy jeng ni pen pu pang jeng ponsi karbi jutang asong halama keng rielong nang pajutsi pini karbi jutang asong alama ingthul ponlo labang so karbi jutang asong alama ingthul det pen cikimo jai mek deng pondo cikimo aja mek deng pondet pen dak pini ni phaing korasil ke bani ke paman pon lake kalitang khoya singrong hang mojada lapan cikimorani osi paman pondo dasil bangso cikimorani kang pulong alhisal po anam lang pi hawarame habari mamay pu duniram be pasi chupapon selang lihin pen arani nang pupi si pini ani hasai kedeng ponji kecepati ponji non kecing ritong cingki pendang lok pini kado kowe son kripli kecepati son pini pacun ponji lal ante kado kowe kacitong pana terang jadi kado kowe anam lampi hawarame angkang sancho mame silkep tu si sancho mame silkep ang bong pen ke non dingding thongkera ke thom hawal kal birisul misoro ngaji along kado kowe sancho mame troksi atuma bang sini citong lujo ala sancho mame hini tumake ala tumake tikruk doko kamat pening bang na citong tegede stason